Kanal Kruna VD vam prikazuje. Ovo su velike greške kod kupovine farmerica na koje ne obraćamo pažnju. Kada je o farmericama reč, treba se osloniti na klasiku. Eksperimentisanje s nečim sasvim drugačijim može biti lepa promena, ali modeli koji jako odskaču s resicama, velikim rupama, izvezenim cvećem, našivenim biserima, najčešće su nosivi jednu sezonu, u najboljem slučaju dve. Nakon toga će ti već izgledati kao totalno prošla moda, pa ćeš se glupo osjećati ako ih obučeš. Završit će na dnu ormara, možda ćeš se i pitati šta ti je bilo da ih kupiš. Drži se klasičnih modela koji laskaju tvojoj figuri i u kojima se osjećaš dobro. Čak i ako ne nasedneš na svaki trend, ima novih modela na koje se isplati obratiti pažnju. Možda se iznenadiš kako ti dobro stoje, na primer, mom džins ili pak vrećaste farmerice. Daj šansu i nekim modelima koje nisi navikla nositi. Lako je moguće da se rodi nova ljubav, pa to postanu tvoje najdraže farmerice. Ne obraćaš pažnju na kvalitet. Ako kupuješ baš najjeftinije farmerice, lako je moguće da ćeš se razočarati. Brzo će se poderati, možda promeniti oblik ili vam otpadne dugme. Obratite pažnju na to kakav je materijal i jesu li kvalitetno sašivene. Pamuk sa malo spandeksa, ne više od 2 do 3%, je idealan, čak bolji od farmerica od 100% pamuka. Mogle bi se razvući već nakon prvog pranja i takve ostati. Nije ti važna udobnost. Nije jedino važno da farmerice dobro izgledaju na tebi dok stojiš. Pokušaj sesti u njima u kabini za preslačenje i čučnuti. Mora ti biti udobno u njima u svakoj pozi. Ako ti se otisak od dugmića ureže u kožu trbuha nakon što 2 minuta imaš farmerice na sebi, onda to nisu pantalone za tebe. Ako vam je ovaj video zadržao pažnju i bio od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.